siapa yang dengar azan, dia jawab macam mana Tok Muazzin, Tok Bilal azan, kemudian dia baca doa penutup, Allahumma rabbaha zihid da'wati tammati wassalatil qa'imah. Itu doa penutup. Kemudian dia tambah, dia minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat aku, kata Nabi, satu tempat dekat akhirat yang tak tahu tempat tu siapa punya, tapi aku nak tempat tu. Nabi kata nama tempat tu ialah wasilah. Sebab tu bila kita doa lepas Allahumma rabbaha zihid da'wati tammati wassalatil qa'imah, kita sambung, kita kata apa? Ati, berikan Sayyidana Nabi kami Muhammadanil wasilata. Tu tempat tu. Nabi kata siapa dengar azan, jawab azan, doa penutup azan, minta dekat Allah supaya aku dapat wasilah. Nabi kata halat lahu syafaati, wajib bagi mereka dapat syafaat aku.